Айтам айтқан масалар, дінлен Осман асанлар. Масалда чөк икмек бар, яхшы дінлен балалар. Яхшы дінлен балалар. Selamünaleyküm balacıklar. Bugün sizге okuyacağım Bir zamanda var eкен, bir zamanda yok eкен, uzak bir dağda Қашқыр, tilki ve ayıcık yaşar eкен. Tapacağımız yani ya naratsız olma yapacağımız ayu çok sen biliyorsun kanda navat gostya bana ayu çok kanda navat tapacak navatsız yani yıl geçirmeyemez. Люблю молотек оше. Можно в гости
ше.